khobung khwa hi Mizoram khochaklam Champhai district omni in khobung RD block thutmun an ngal bok ani tuna hian chungkwa zanga omin mishing sangni jani somruk panga an chenga village council member pasari omin chungzinga pahni chu meichia anni khobung village council hian an khomhasona turin kongsang sangin na an thoka heng an thanin ngai na le malak na chak takawang hian masona rural lama in tawde khwa village with self sufficient infrastructure ani thei ani VC10 ro an rela na poimo an thona mun tur VC house panchayat bhavan thatak an neya tlang pui thuin VC sitting hi thatin kan neya atul dana serin thakata voi thumte kan nei zeu chang te po om trina mi puite har sanna thlen theina tur hian VC member an ni hi chuan an hnena har sanna rang kha an thlen theya chu VC sitting hian angai tu mai thina VC house building a vek hian common service center om ngalin internet kalklanga thilti ngai tam taka mi puiten an hmangtang kai hle ani gram sabha le public meeting poimo an nei na tur community hall thatak an nei bok ani tui an hyang nar theinan na satakin ma an la a heng kan tuilak na na catchment area kan ti ang chia ta hian tui na in check khol theina turin sarkar tanga ni zamangten kontur train te kan laya catchment area te hi theitopin kan venga kan hum hala a area pon thlengin thingla ke mo thing zai mo mau chak thildang reng kha khoi kan rem tilawani chungkatam takin ruatui kholna tur an neya jal jivan mission malak na in chungkatin hena tui connection pek vek ani to khobunga hian primary health center le health sub center pakhat a oma thoktu ten thanem ngai takin na an thoka khotang swai tu village council tengem tangtangin mipuitan tangkai takin na an thok ani naw pai le no pangte fisel na ngai poimo ani a sarkar wa man angin vaccine chi sang ahun takapek thin ani anganwadi center pasari omin worker ten no pangte uluk takin an enkola anmamo chatha pe in school kal theiturin an buat sai thin khobunga hian zirna in higher secondary level thlenga oma heng zirna in sarkar office le wantlang mun poimo ate hian mipa le meche in thiarna felfai taksiam vek ani no pangle thalai te hrisel na ngai poimo ani a in fiam le in soi zoina tur hun tha siam konga village council ten chak taka mala in football ground basketball court le futsal court thatak tak an neya community hall a badminton court thatak an nei bok khochung in kalpona kong an nei thle a village council te malak na in concrete pavement step le footpath mangin khochung mun tin olsam taka kalpo thei veka siam ani tui chelwan na tur side drain mumal taka siam ani a watsan committee tenen a heng compost pit kan ti te sok pit kan ti ang chi te le twin pit kan ti ang chi te na kan thoka kan bekal me ki zela chuti rual chuan hei saski noya a bazar set kan ti ang chi te po kan han be meka mipuite ol samjok nan le mason zel na atana an khotang mamo infrastructure thajok nei belzel turin khobung village council te hian ma an na mek zel ani